so on about what their own attitude towards the Congo is. But that's the solution to the Congolese problem of the Abanyamurenge. Ikibazo cy'Abanyamurenge bicwa badahabwa uburenganzira mu gihugu cyabo ntago mu by'ukuri kizajya gukemurirwa i Kigali, kizakemurirwa i Kinshasa. Amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe muri gahunda z'amakuru za buri munsi unyuze kuri channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Nimba uri mushya hano nagushikariza gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ujye mu mbere bagirwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka, dusangize ibitekerezo byawe cyaho hasi muri section ya comment ndetse ukande like, urabuduhaye inkunga ikomeye. Iyi nkuru yacu turekeza ku bibazo n'ubundi bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thabo Mbeki ugeze kuyobora Afrika y'Epfo. Uyu wabaye president wa Afrika y'Epfo yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze igihe bihurira mu biganiro bidagije ngo uburasirazuba bw'iki gihugu bubone amahoro. N'ingingo Thabo Mbeki yagarutseho mu kiganiro kijyanye n'umunyamakuru muri Afrika y'Epfo yitwa Sophie Mokoena. Ni ikiganiro kibanze ku bimaze iminsi biri gukorwa ngo ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo bishakirwe igisubizo, birimo n'ubuhuza bwatangijwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Uwahoze ari president wa Afrika y'Epfo Thabo Mbeki yakuriye inzira ku murima uyu munyamakuru amubwira ko kuba u Rwanda rwicarana na Kongo kugira ngo ruganire babitegetswe na Amerika nta musaruro bizatanga. Yemeza ko kugira ngo ibibazo bya Kongo bishakirwe umuti urambye ari uko abakongomani ubwabo bagomba kwicara bakaganira bakishyira hamwe nk'uko impirimbanyi impinduramatwara Patrice Lumumba yabyifuzaga nyuma y'ubukoloni bw'Ababiligi. Iyi niyo nkuru tugiye kwibanda muri amakuru yacu abanze zandi yo kuri uyu munsi. Ntujye kure banatwe guhera kuri uyu munota kugera ku munota wa nyuma. Njye mugiye kubana nitwa Etienne Besabesa. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. N'amakuru tugiye kwerekeza mu nkuru zivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thabo Mbeki wabaye president wa Afrika y'Epfo yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze igihe bihurira mu biganiro bidahagije ngo uburasirazuba bw'iki gihugu bubone amahoro. N'ingingo Thabo Mbeki yagarutse mu kiganiro kijyanye n'umunyamakuru muri Afrika y'Epfo Sophie Mokoena. Iki kiganiro kibanze ku bimaze iminsi biri gukorwa ngo ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo gishakirwe igisubizo, birimo n'ubuhuza bwatangijwe na Leta zunze ubumwe za Amerika. But the problem, Sophie, is that the government in Kinshasa, like many others, including Joseph Kabila's government, the government in Kinshasa, I don't think has properly understood the Congo, its challenges. Ikibazo cy'ubutegetsi bw'Kinshasa wenda nanabihuza n'ubutegetsi bwababanjirije ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa ntago bwumva neza ngo bumenye ikibazo Kongo ifite. Ni ikibazo gikomeye ko batazi ikibazo bo ubwabo bafite. That we are inheriting from the Belgians. This is the new Congo that we want. And a very important element of that was to say we must unite the Congolese people. That was part of the Lumumba's revolution. Urabyibuka ubwo Patrice Lumumba yaniraga ko Kongo yigenga.
icyo yari ashyize imbere byari ukuvanaho ubutegetsi bw'ubukoloni, asigaye agashyiramo abakongomani bakaba umwe. Ubu bukoloni bwa Kongo ni ubukoloni bakonejwe by'imyaka myinshi n'igihugu cy'Ububirigi. Rero Patrice Lumumba yifuzaga ko bava mu ibyo bihe by'ubukoloni, asigaye Kongo ikigenga, abakongomani bakaba umwe, bakavanaho amacakubiri bari barabibwemo n'abakoloni b'Ababirigi. Ikintu cy'agaciro kirimo aho ngaho nuko yari ashyize imbere ikintu cy'agaciro ko agiye gushyira hamwe abakongomani bose bakaba umwe. Ibyo byari bikubiye mu mpinduramatwara z'ibyo Lumumba Patrice yifuzaga, atiteye ku byo abakoloni b'Ababirigi bari barakoze byo kugabanyamo ibice abanyekongo, bakabagabanyamo amoko. Lumumba nk'umukongomani wifuzaga impinduramatwara, we mu mboni ze yifuzaga ko abakongomani bose baba umwe bagashyira hamwe. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye, aho usanga ubutegetsi bw'Kinshasa bwica bamwe mu bakongomani barimo abo mu bwoko bw'abatutsi b'Abanyamurenge baherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko bavuga Ikinyarwanda bakabatwera ko atari abakongomani ahubwo ari Abanyarwanda. Aba ni Abanyekongo. Nk'urugero nabwo naguha Joseph Kabila. Joseph Kabila ni umukongomani uvuka ahitwa Katanga, mu gace kitwa Katanga region, ariko usanga abari Kinshasa bicara bagafata uruhande, bakavuga ko atari umukongomani, ari umugambanyi w'igihugu, akora n'imitwe y'iterabwoba nka M23, ndetse bakanamuhanisha ibihano bikomakomeye, harimo kumukuraho ubudahangarwa ndetse no kumukura ku busenateri yemererwa n'itegeko nshinga rya Kongo nk'umuperezida washoje manda ze, agatanga ubutegetsi mu nzira iboneye. Gusa wasubiza amaso inyuma ukareba abaturage bakomoka Katanga ahangaha Kabila avuka, abenshi bari muri guverinoma y'Kinshasa. Ni bamwe bafata iyo myanzuro bavuga ko Kabila atari umunyekongo, kandi mu by'ukuri avuka hamwe nabo. Mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa ntago bwumva neza impamvu Patrice Lumumba yifuzaga ko Abanyekongo baba umwe, baba umuntu umwe. Mu by'ukuri ibijyanye n'ubumwe bw'Abanyekongo nicyo kintu gifite agaciro cyane kugira ngo Kongo ive muri ibi bibazo irimo. Mu by'ukuri usanga ubutegetsi bw'Kinshasa bukigendera kuri ya mahame n'ubundi bagenderwa mu gihe cy'ubukoloni, yo kurebera abakongomani mu ndorerwamo z'amoko, aho kubarebera aho gushaka icyabahuza ngo babe umuntu umwe. Mu by'ukuri ibi nibikomeza gutya, iki gihugu kiri kujya mu mazi abira. Mu by'ukuri perezida, urabona iki gihugu cya Kongo mu minsi kiri gukorana na Amerika kugira ngo barebere hamwe ko ibibazo biri muri Kongo by'intambara byarangira. Ese ukeka ko igisubizo cy'ibibazo biri muri Kongo kizava hanze y'umugabane wa Afurika? Ikiriho nuko mu by'ukuri ibihugu bishobora guhura, guverinoma y'u Rwanda, guverinoma ya Kongo, byahura bikajya n'amasezerano bisinyana, harimo amasezerano y'amahoro. Ibyo ni sawa, nta kibazo kirimo. Ariko ibyo kuvuga ngo u Rwanda na Kongo bagiye kwicara kugira ngo bakemure ibibazo by'umutekano muke cyangwa se ibibazo Kongo ifite, ibyo ntabwo ari byo rwose. Mu by'ukuri urebye ikibazo cya Kongo ni ikibazo kireba Abanyekongo bo ubwabo. Nta wundi muntu uzaza aturutse hanze ya Kongo, hanze y'imipaka ya Kongo ngo aze akemure Kongo ibibazo ifite. Nubwo Amerika iri gukorana n'u Rwanda ndetse na Kongo kugira ngo barebere hamwe icyakorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruka, ibyo ni sawa, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo bizaza gukemura ibibazo Kongo ifite uyu munsi.
ikibazo cya Kongo ndongera mbisubiremo kigomba gukemurwa n'abaturage b'abakongomani bo ubwabo abanyekongo. Nubwo imiryango itandukanye harimo SADC na East African Community bicara bakagana ku bibazo by'umutekano wa Kongo, ariko baba bagamije kugira ngo batere ingabo mu bitugu abanyekongo bo ubwabo bishakire ibisubizo. Ushobora kuvugana na Uganda n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, gusa igisubizo cy'ibibazo biri muri Kongo, ikibazo cy'Abanyamurenge bicwa badahabwa uburenganzira mu gihugu cyabo, ntago mu by'ukuri kizajya gukemurirwa i Kigali, kizakemurirwa i Kinshasa. But that the solution to the Congolese problem of the Abanyamurenge does not lie in Kigali. It lies in Kinshasa. Thabo Mbeki wabaye perezida wa Afrika y'Epfo yavuze ko ibiri gukorwa nta musaruro bizatanga mu gihe abanyekongo batarumva ku gisubizo kizava muri bo. Yagize ati ushobora kumvikana guverinoma ya Kongo na guverinoma y'u Rwanda zigahura zigashyira umukono ku masezerano, ibyo ni byiza, ariko ntabwo ibyo byonyine bizakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byarageragejwe na mbere, nagiye kenshi mbwira abantu ko ibibazo by'uburasirazuba bwa Kongo ni iby'imbere muri Kongo, ntabwo bikomoka hanze y'imipaka ya Kongo. Yakomeje avuga ko kubw'ibyo Abanyamerika amaze iminsi bakora byo gushishikariza Kinshasa na Kigali guhurira hamwe ntabwo bizakemura ikibazo cya Kongo. Kiriya kibazo gikwiye gukemurwa n'abaturage ba Kongo ubwabo. Muri Gashyantare 2025 Dar es Salaam muri Tanzania hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community na mu muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Iyi nama yanzuye ko imirwano hagati ya M23 na FARDC ihagarara ngo umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikajyana ibiganiro n'impande zose harimo n'uyu mutwe wa M23. Thabo Mbeki yavuze ko uyu mwanzuro ari utanga igisubizo kirambye kuko ibisubizo by'ibibazo bya Kongo bitari i Kigali. Aturibwa SADC na East African Community bihurira hamwe. Icyo Abanyafrika bavuze nuko dukwiye gushigikira inzira ziganisha ku mahoro hagati y'abanyekongo. Kinshasa ikwiye kuganira na M23, bakwiye gukemura ibibazo. Iyo niyo nzira y'ukuri. Ushaka kuganira na Uganda, u Rwanda n'abandi kubijyanye n'imyitwarire yabo kuri Kongo, ariko igisubizo cy'ibibazo by'abanyekongo cy'Abanyamurenge ntabwo kiri i Kigali, kiri Kinshasa. Thabo Mbeki yatangaje ibi mu gihe imirwano yongeye kubura mu gukaza umurego hagati ya FARDC na M23 kugeza ubu igenzura ibice binini bya Kivu y'Amajyaruguru birimo n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugira umujyi wa Goma ugenzurwa na M23 nyuma yo gukurwaho ubudahangarwa nkurikiranwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila yageze Goma nyuma y'iminsi mike yeretse ubutegetsi bwa Tshisekedi 2012 byafashe igihugu kugira ngo amahoro n'umutekano birambye, birimo guhagarika igitugu n'intambara, kwiyunga n'abanyekongo, kugera n'ibihugu by'abaturanyi ibiganiro by'ukuri kandi bihoraho hagamijwe kugera ku mahoro ndetse n'iterambere birambye mu karere. Icyacumi byari gusenya imitwe yitwaje intwaro yose y'abanyekongo n'iy'abanyamahanga no kohereza iy'abanyamahanga mu bihugu ikomokamo. Icyacumi na rimwe n'uguhagarika gukoresha abacancuro hashingiwe ku mahame y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ryo ku ya 3 Nyakanga mu mwaka wa 1977 n'umwanzuro wa Loni wo ku itariki 4 Ukuboza 1989 no gucyura byihuse abari ku butaka bwa Kongo. Kabila yasabye leta ya Kongo gucyura ingabo z'ibihugu by'amahanga ziri ku butaka bw'iki gihugu, ashima ko umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC watangiye gucyura izo wari wohereje mu Kuboza muri 2023. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru, reka ngushime cyane ubana natwe muri Rwanda z'amakuru zacu za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagaruka hano kuri AMTV Show na Gasabo News 24. Shalom.